افنوچا جبو خلق ما يكو جي قامشلي ببالا فريد تشن شامي جي شامي بالا فريد تشن قامشلي جرينجا كومبانيا سوريا جبو فرو كفانية نرخي بليتا قشتين دنا برا قامشلو شامي دا بهاكرية جسدي حشتي بهاكري قالك بروستي و كومبانيا راجهان كو اوي قشتين جي قامشلو جبو شامي دي اصاي بكن نورمال بكن ل بليت بهادفن تاني روجا إني شنو هاتنا بالافران دنابرا قامشلو والشامي ده هي بهاي بليت اجي دنابرا قامشلو والشامي ده دنابرا نحسدو 14,000 ليرين سوري حتى 1,500,000 ليرين سوريا. البجارتنين برلمانا نمسا ودبستو نهي فيما هذا تشيببن لقوري هناك انكيتان بارتيا آزادية راستكر يالا دجي كوچبران و برانيا دنگان بدست بخا وكا قلق ولاتين دنيين أوروبا أو بارتي ادعادك ودبيشة اگر ده البجارتنا دا بالسركبة ببا حكومات و حمو كوچبرين كل نمسا دمينن و در خدر ويوي ولاتي برلمان نمسا جسد و حشتي و سي كرسيان بيكته و اوكرنا حكومتا بيجي بيوستيا و بنوت و دو كرسيان هيا گولانێکە باژارێ ڤیەننایا پایتەختە ئاوستوریایە وێنەیەن بربژێرên پارلەمەنتەریê li ser bîlbordan hatine dalqandin. Rapirsî nîşan didin ku Partiya Azadiya Rastkir a li dijî koçberan dê piraniya dengan bi dest bixe. Şîrovekareke siyasî sedema wê yekê eşkere dike. چند سال برê Partiya Azadî herî zêde bal dikşand ser mijara koçberan. Ev yek ji mijarên herî bihêz e ku dê bandorê li hilbijartinê bike. Ew partî propagandaya wê yekê dike eger ku were ser desthilatê dê hemû koçberan dersînor bike. Li gorî berpirsên Awosturyayê par nêzîkî 110,000 kesan li wî welatî daxwaza mafê mayînê kirine. Di demekê de pêrar hejmar 70,000 kes bûn. Li gorî rapirsiya herî dawiya rojnameya derstandartiya Awosturyayê di vê hilbijartinê de Partiya Azadî ji sedê 27 dengan Partiya Millî ya Awosturyayê ku partiyeke razgira lîberal e ji sedê 25 dengan û Partiya Sosyal Demokrat jî ji sedê 20 dengan bi dest dixe. Partiya Azadî karekî baş kir ku peyama xwe bigihîne û li ser wê israr bike. Wan karî bû rastarast bi piraniya alîgirên xwe re biaxivin bêyî filterên medyayî û rojnamevanî. Hilbijartinên parlamentoya Awosturyayê wê di 29 îlûnê de bên kirin. Parlamentoya wî welatî 183 kursî hene û avakirina hikûmeta bê jî pêwîstî bi not û 3 kursiyan heye.